Maita ya maingi Rais Ruto nethirite agikika akinyelia ati ana bonthe baraba bwithitie kirio kia GSS no mwanka baithire bagita grade 10 kana kiragi kumenyekana muno ya senior school amwe nabo kwina ana batinja kumane na itumi mwanya birio wa chiangarama yo kinya skuru irabeti nyakethira Rais na atumirerie uti mwarimu batere kwenga muritwa nonto atena nkuo iri batere che skuru kana inyabisi yerekeria rire Rais Ruto hirio kinyanila na ethira retio kinyanila re itumi ikio kireko mwandiki wetu Antheto John Thigano chokia biuria bieke riboti ya mwanya. Nyuma ya Rais William Ruto ntugo chirorwa kuotie mwana batirite kwigwa karamu yata kuthi cukuru nonto wakaga bici kainto bia batirite kuthi cukuru nduriongite guntu mwanya kuona waya kwithirwa watho ubu kuthingatirwa na tukinya ntere cia miathene cukuru ya St Luke's twethira muthakana rietwa Kennedy Kimathi uria kinyithia cukuru ino taina gintu kingi uniform yake wikirite retetwo nuyo mukuru nonto ciari baki bakwire kanda iguru president wa the school onta ina upo the school na ndawa kambi ya mturombe ontetheria nthome la untunya mama kwire no ntubokansa na nyanda ndina akwire na untumbiete ya ntina mauku na nyantina sabuni ya kuthamba na nyantina nyamuita so mturombe ontetheria no ontetheria kathoma nya uniform mburi ni gundikia founding of hope na ngeikona mtu anteithia nkathoma boarding school kwa muna no tunanja kuna thina nyingi muno thina jabe kure thina jakuria school fees nya konto kurara thia gwe bui muno Rais ari utangaza arawa ana bonthe bacoke thukuru nindawire ni kama no achoke cukuru nontu ntaichikethira achoka nontu tibyo ndari abyo kinyambi lakini ndamura inontu bwa watho Rais kuwe nyaketho tibyo ndari kuo yathome nara mwarimu munene wa cukuru na St Luke's akuyirita kwamukira mwana uyu inde kiromba antu bagwendi bwego tigira iba kuthungira mantu ta makendo tetheria na babe na mathina maingi ta mama mwana naro itukugura muno gupokea mwana omwe witwa Kennedy Kimathi uria reti ni ngandio nioe ni untu bwa kuthikira presidential directive ya rugire ana bonthe ni bete skuru bethara batena fees bethara batena uniform ni bete skuru na itugu support presidential directive no untu yana beto bakathoma itujente kuri weta na mbere kwega kumenya tombe ikore mwiko banengera into bimwe twabatetheria ora tukomba awisani wananya babu bange bombo tutetheria tukubaromba batetheria nikenda ana bakathoma na njira ya grade kilomita kathumba kuma ntaino cia miathene mwanka kathi tigana Central Issue bunge tigena is twethira Joylene Makena ura wete kigero bwega wata point 61 neto cukuru ya Moi Girls ntere cia Nairobi indi mwankira unweri endagio no kantu akuruma nonto atie na aciari na atigo iguthi cukuru nonto wanangara mayonka atire nio huthira skuru ndengero yoyo neriro ntuya gatwantuko nkunyeyele nkarewega na kindampona pia kurea president rera uwere mtoete skuru oira eti untra kwa twekerente no weso ba weta bise mwanka mekindo yake kethinda eti skuru yakwe ngeta na ndewilin kuthoma dra yereria kerio ndombe ikwata sister 1 point right moingas lakini taombere iweta nontu pambesa ndo watu kanteno weso bwa weteu bise mwanka mekindo yake ng'ang'ena kithomo ya kwanthoma mpanda daktari tethia aciari bakwa na betu na community nonto mwarimu wa primary wa Joylene akuyirite kiwa kana gikaurika ugimono cukuru indi gutie muciari omba kwigwa kamenyera na kiromba antu bagwendi bwego tigira iba kuthungira kenda gagatetheka kuthi cukuru ino getitwe ndi mwarimu wa Joylene amana arimu bange na bange be skuru na Joylene kararikana gakaume na inya sana na mwana omwathiku despite challenges ira mwana wa kulukaira especially cia kwaga love mwana wa tirare na rwendo buruno tutona ene guardian kana ina nyari mechamanio ne skuru ni romba reto tu mwana one a better boarding school na raka thoma ithire na at least peace of mind
na akathoma bwega na itukwirigira Murungu akarita ngwirerekie. Kiripotera ntho cia Weru Mbita wa John Thiga.